Uko tayari? Mimi siko tayari kupendana. Merci beaucoup. Usikasirike. Pesa yako. Anakasirika dada basi. Dada. Sihitaji pesa. Hebu naomba nielewe na unisikie basi. Usimdai pesa zako. Nakuhitaji wewe. Pesa sina haja nazo. Nakuhitaji tu wewe tu basi. Mugabo wandi yakubwiye ati je shaka amahera nshaka wewe. Nanje sishaka aho nshaka ndamuha amahera. Maana sijawa tayari. Mimi Change yagwa. Hapana, fanya basi lolote kama makubwa haya. Muri STV rero ibintu pesa nakuhitaji wewe. Ivuko kwangu. Ndio naelewa ila itabidi tumie mfumo huo kwa sababu ya kurudisha penzi langu nahitaji unipende. Naze kuba nzi ko ikarandraga ibintu byo kundesha kugira iki byaratumye ngira ubwenge bwo kwiyumvira ati uyu muntu sinzi ko ari umuntu mwiza, sinzi ko ari umuntu mubi. Haya mafaranga ashobora kunkwegera. Hapana. Nakuomba nimechukua nafasi kubwa. Nawe Safari kubwa sana kwa ajili yako. Wala sikuwa na nafasi ya umetoka Tanzania kwa sababu yangu. Lakini japokuwa nimekurudisha pesa yako, ukiniongelesha mimi nitakuwa nakusemesha sawa nini? Na usijali. Haisi kuwa tangu mwanzo unakuja nimekwambia mimi pesa hizi pesa kwangu hizi ni pesa kidogo. Si pesa sizihitaji bali nimekupatia wewe. Basi uko niko bataye umiliyoni n'nusu. Fikiria sawa? Basi unifikirie na mimi je, nimeondokaje? Sihitaji pesa na kuhitaji wewe. Weka utuze, utulie. Ufikirie tu mawazo yako na fikira zako uniwazie mimi. STV Every Story Matters. Kadabaramutse cyane abakunzi ba XTV nizeye ko bameze neza uko mubona kuri micro bameze neza kandi ninje ndiko ndatwenga jenyene ali bose bashishwe bafashe ubusoye ariko nyene ni bon twengera biza guhera neza so mumbaborere ninjire mu Giswahili kugira dadangu tuvugane tuelewane kwanza. Dada mambo poa, karibu mu STV. Asante, nimeshakaribia. Saa hii sasa umeshinda vipi? Sasa hivi niko salama, niko sawa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uko sawa kweli? Ya, niko sawa. Hauna makali? Fasi ya makali tuachie makali, tuseme vingine. Mimi niko sawa yani. Haya. Andi. Yo. Kumengo ashavu. Bimeze neza. Ndabaramukije abakunzi ba STV. Nizera ko tuzakugiranira ikiganiro ciza. Murakoze. Quand même là urabira bahonyere n'isura yawe ngene imeze. Umengo nyene umanura shavuye cyane ukorera asure kandi kugaruka muri STV. Bon, urazi ko ndi mu bamutumye kuko nabimwemereye yuko bizogenda neza kandi ni hahandi nyene umuntu ndibaza mwarabonye ama commentaire yahabaye. Rero iyo umuntu turi muri media muri entertainment harimo ibiyashu byinshi ariko tuzoyibamwe gusa natwe dufise imitima turababazwa no muntu aba ari karatwicira gateka kacu ariko ntaco amaherezo bizogenda neza tu ni vyiza yuko bifise umuco. Kumengo none byaraguteye agahinda n'umutima ubabaje bon by'umukuntu ndiko ndabona visage yawe siko nahora ndayibona. Muri make nta numwe bitotera agahinda gusa meze bien ko ikiza canje nuko ikintu cyose mba ndaciteze kandi ngerageza kuyumvira mu bintu biko biraba iyo mbundi nkajana no bushomera umuntu abafise banara yari narayahejeje ariko nibaza yuko kuba yagihari ntabwo banarifise nta ni pupa narifise n'amahera je ngire pupa n'amahera je nakoreye. Ariko none andi ndakwaje kwanza ego twese turagira amabezo atandukanye mu buzima tukakenera ibintu byinshi niko ariko wowe amafaranga ayaguhaye wacurashira kuri konti utigeze uyakoresha basi. Ingibyo yampayemo amaze kuba nzi ko ikarandraga ibintu byo kundesha kugira iki byaratumye ngira ubwenge bwo kwiyumvira ati uyu muntu sinzi ko ari umuntu mwiza, sinzi ko ari umuntu mubi. Haya mafaranga ashobora kunkwegera. Rero mfe umuryango wanjurire abafana abantu badukunda kubera iki umuriyoni n'ibihumbi amajana 5. Bien sûr que oui for me na mahera menshi cyane umuriyoni n'amajana 5 ariko
kurundi ruhande kuri Jessa ya grave yotuma jewe niteranya n'umuntu cyangwa noye nkubaka rero nimba ari umurozi nari kubimenya gute sinari kubigiramwe ikibazo ariko nakoresheje ubwenge ati niyo aba ari umuntu mubi nzomusubiza twiwe dukwiye niyo mpamvu n'umwanya dukwiye kandi ndizera yuko biza kugenda neza dada Andi alikuwa anasema kwamba amekuita hapa ili mumalizane basi ale maneno bon bile vitu vimalizike, akupatie pesa zako si vandi ya ndazimpa amekuita hapa mu STV ili kwanza bivuge mu Kiswahili kwa mafaranga utayakoresheje. Pesa yako sikuitumia kwa sababu kuwaza mambo tofauti, ni kwa sina uhakika wa 100% kama umenipa kinafsi au kiroho ya upendo, nikawa na mashaka, ndio maana pesa yako sijaikula, sijatoa hata 10,000 ni kule. So pesa yako inaenea na nashukuru Mungu kwa kunipatia uwezo wa kuweza kufikiria nisitumie hizo pesa ili nije hiki kitu sikujua kama kitatokea ili nikulipe pesa yako. So nashukuru, na pia nashukuru kwa mafundisho fulani unanipatia, kama sio vyema kumwamini mtu kwa kirahisi. Kwa hiyo pesa yako nitaikupa ikienea, usijali, na ndio maana tumekuita hapa. Lakini ukiwa hata mwingine mwenye roho kidogo, unaweza kuturudisha, kutuvalisha nguo ambazo umetuvua. Maana kuna watu wengi walituona wa escrow, watu wabaya, waniona mtu mbaya, umenichafua. Ukipenda sijakulazimisha utumbie msamaha au fine, lakini ukipenda, usipopenda kizuri zaidi ni juu ndakupa pesa yako ipo. Unasikia dada? Hamna shida kwa hilo, kiukweli naweza nikapata hapo nafasi hiyo. Naomba msamaha kwa ajili ya hilo, kwa sababu nilikutumia pesa hiyo kwa sababu nilikuwa nakuamini, nilikuwa najua wewe utakuwa ni mtu ambaye pesa nikikutumia utaitumia vizuri au la. Lakini tukiachana na hayo, mimi kwa sasa sikuja kwa sababu ya ugomvi au sikuja kwa sababu ya dhuluma, hapana. Mimi nimekuja kwa nia nzuri tu, kwa roho moja tu. Mimi sihitaji hela, bali nakuhitaji tu wewe. Hasa pesa mimi sihitaji kiukweli. Kama wewe, sijui mwenzangu wewe unajisikiaje, lakini mimi kiukweli sihitaji pesa, bali nahitaji penzi lako tu. STV fans. Hayaba. Kwa kuishia hapo, hilo neno siku napenda kulisikia. Zisha trend sana kwenye kamera. Mimi sipenda. Usiseme vibaya Andi. Lakini mimi sasa vitu ya mapenzi siko hiyo. Hilo byatanguye no kundambira sindabishaka. Unaenda? Mbona unashimama? Ngoja kwanza dada. Abo? Kitu kidogo tu. Mimi sihitaji pesa. Hebu naomba nielewe na unisikie basi. Usimedai pesa zako. Nakuhitaji wewe, pesa sina haja nazo. Nakuhitaji tu wewe tu basi. Mambo asiwe mambo marefu, na kuomba basi. Sio? Ndio usisaidishe kweli. Fanya nini wa kuelewana? Mimi nimekuelewa, ndio maana nikakuita nikupe pesa yako. Hapana. Nakuomba, nimechukua nafasi kubwa. Safari kubwa sana kwa ajili yako. Wala sikuwa na nafasi ya umetoka Tanzania kwa sababu ya Andi. Ndio. Naomba nielewe basi. Angalau kidogo. Tuelewane kwanza kwa kitu kimwana, kuomba kwanza kabla yote. Acha kwanza kupiga magoti, atoka kwanza tuongee. Hapana, nahitaji nitoke hapa tu, umenikubalia. Fanye nini? Siwezi kukudanganya. Si niko vitu ya mapenzi. Nakwambia tu kweli. Nakuomba tafadhali. Hapana, shimama kwanza. Naanza sikia hata haya sasa. Shimama, mimi vitu ya mapenzi simo. Mimi mwenyewe vitu ya mapenzi sivipendagi, maana niko na maana zangu fulani. Tena mimi hakuna pesa zinaweza kufanya mimi nipendane na mtu. Hakuna. Mimi natumika. Napata tudogo tunanisaidia. Chenye ndakusaga maana yake mimi sintakuwa kwanza kukosa. Ndagusavye no kurishimama na kuomba sana. Ndagusavye. Sasa elega abakunzi ba STV je bica binca. Naambia chenye unahitaji. Ndio nitachelewa, ndio. Chenye mimi nataka na kuomboki leo. Tuwe marafiki kama zamani, tukue.
Andi nzuri na pesa yako ichukue kwa roho na upendo. Andi bakunzi ba STV. Andi urazi umuntu ariko arakubwira ko agukunda ugaca umubwira ngo nshaka ko mukundana ngo mubabagenzi urazi ngene bibabaza. Rero ushaka nemere? No, mvuga ikiri ku mutima muga. Rero ico cyo kiri ku mutima nico. Jewe sinshaki inkundo, mimi nataka sitaki mapenzi. Tuwe marafiki, tujuliane hali sawa. Siku mimi ndakuwa tayari kupendana, nitakwambia. Na nikiwa tayari kupendana na wewe, maana sijawa tayari. Mimi Tangea gwa. Hapana, sio. Fanya basi lolote kama makubwa haya. Muri STV rero ibintu pesa na kuhitaji wewe. Ivuko kwangu. Ndio naelewa, ila itabidi tumie mfumo huo kwa sababu ya kurudisha penzi langu. Nahitaji unipende. Uko tayari? Mimi siko tayari kupendana. Merci beaucoup. Usikasirike. Pesa yako anakasirika dada basi. Dada. Nikupe pesa yako fujo ishi. Sasa basi ngo wicare basi reka gushavura ingo wicare bakunzi ba STV. Reka guhagarara. Kwanza pesa. Hapana. Mimi nakupa pesa yako. Bana we icare ndabasabye. Yesu we dada. Au umempatia pesa ndogo basi sumuongezee basi. Jamani sioni nitafanya nini? Kila kitu nimempa. Mwambia kwa kampa nitamwachia gari nitampa hataki. Ngaya mafaranga. Unafikiri pesa yako haipo? Mugabo wandi yakubwiye ati je shaka amahera nshaka wewe. Nanje sishaka aho nshaka ndamuha amahera. Amahera n'urukundo duhita mwiki. Je no hitamo amafaranga none. Mumbabarire. Arura dada. Usikasirike. Hapana, siwezi kasirika kwa sababu haya yanatokeaga kwa kila mwanadamu, kwa sababu mimi hisia zangu zikaenda kwake, ila yeye hisia zake hazijaangukia kwangu. Kwa hiyo siwezi nikajilaumu kwa hilo. 5,000 hizi. Hiyo ni 5,000. 5,000. Utaji. Sihitaji kugusa pesa. Kama ni pesa yake niko nazo. Mimi kwa sihitaji pesa. Mbona hizi pesa ameziletea wewe sasa? Ulisuko ukwiye umuriyoni uyu. None ubona nani? Yavuye muri banka yama. Umva wagiye kuyarotera ugira uyamuhe gusa. Niko yarangana nayo wiwe. Mimi andi. Mu Kirundi bavuga nzojya amahera heza agiye. Ndonse mu rukundo kuko jewe ndatahura icondi kandi ndazi nico nkeneye kuba. None ngaho harimo ibivumo gahandi. None igihe cyose ufise ikintu bakakwidogera. Haba harimo imivumo. Muga ntiyakwidoge kandi yakubwiye ati sishaka amahera nshaka wewe. None wewe kubituyumvira ko nakubwiye yuko nabivuze. Yampaye amahera kubera ndanamubaza gatatu. Uyamaye ufise umutima w'urukundo. Ego. Igihe kabiri ego, igihe gatatu ego. Uno munsi kweke yaje kunyishuza kurya. Chukua pesa yako mama. Chukua pesa yako. Mimi nafikiri hicho twapfana. Hakuna kingine, hatuna wengine undugu wote. Lakini japokuwa nimekurudisha pesa yako, ukiniongelesha mimi nitakuwa nakusemesha sawa nini? Na usijali. Haisi kuwa tangu mwanzo nakuja nimekwambia mimi pesa hizi pesa kwangu hizi ni pesa kidogo. Hizi pesa sizihitaji bali nimekupatia wewe. Basi uko niko bataye umuriyoni n'nusu. Fikiria sawa? Basi unifikirie na mimi. Je, nimeondokaje? Sihitaji pesa na kuhitaji wewe. Weka utuze, utulie. Ufikirie tu mawazo yako na fikira zako uniwazie mimi. Kama wewe kweli uko na moyo na wewe utanifikiria kwangu, sihitaji pesa. Yesuwe. Anda amafaranga barayanse mbisa nitorere. Oya ninge ndagufasha gutora no ndatwara. None nanje ndatwara gahandi. Mana yanje. Igani we yatwara wo shaka zo kunyishuza na dara ya mahera. Amahera none bica ega wa mukobwa ari serie nani. Bo. Dabe ngaya yandi yatora. Kirumvikana. Amahera aya nzoyarya ariko nzoyarya ndushe. Uzoyarya gute? None bigenda tuzoyasangira ari bigenda oyasigwa bigenda gute umukobwa akunda umuhungu. Bigenda gute umuhungu akunda umukobwa? Umuhungu niko twaremwe twese. Urumva abakobwa nta rukundo twaremanywe rero.
muri Bibiliya ngene handitse umukobwa yubahe umuhungu ngo akonde. Merci beaucoup STV. STV, every story matters.